Ngani n'emyaka 5. Mbwe nakora nawe ntyo. Mwatura nkahi? Wakacha hezo mu kanisa ya Chito Church of Uganda. Mu Rugando. Ntyo twagenda hamwe twazanya Kabare Church of Uganda. Mu Rugando. Abanyakabaro kwe. Nabona abakura. Ego. Baniba banje bafurora bankurize mwebare. Katura yo kwe. Katura yo. Wow. Tyo twazanya Kaguruka Church of Uganda hizira katwako. Okay, akatwarwa ari Nyakaguruka. Akatwarwa ari Nyakaguruka. Mwene obwo kuwashireyo wagira omugisha gwo kuza mu ishomero. Yangija nagiraho omugisha gwo kuza mu ishomero. Ngashomeraho Rugando Trust Primary School. Niho watandikire. Niho natandikire baby class. Rugando Trust Primary School. Aho mu Rugando. Aho mu Rugando. Watandikiraho baby class. Natandikiraho baby class. Obwo ko ine myaka engahi? Njangandi yo myaka nka ndikutandika baby. Nkandi yo myaka nka 5 mukaka. Wazo baby class. Wazo baby class. Nashoma. Akuna Rugando. Distance kane ingana chikorga hishomero kutaha. Kurga ishomero kutaha. Haga hariho kilometers kazuruhaho abo kuhamanya kurugaho Rugando kuzacito kuriya ahaganisa so okaboye twara ukabotwara wabazire bawe umukubanza kugira ngo nkandi yo kwe nindugo ko hanga hiyabire nkandi yo kwe nyanga okwe mweni yanyi hayo yandeta yanta chitwe naguma ninjenda nabandi tutyo mpora ntugenda bigere tutine nangwa na uniform mukire kagenda wahika wargo baby class naza wamara mu mwaka namara mu mwaka bityo twazo midro twashuma nambwe nindamusyaho ticha wanje jasento wo kwenya Kabare aho midro no chumwishika nchimwishika kari ticha muronze mbuzuma te twagenda twahikomu cyo kubanza ninga P1 ntyo P2 P1 watemba P1 natemba P1 ogo watanka kumanya magezi utugezi twatanka kwijamo yego nyesera wa P1 obu wajiro P1 okarema ntaruso chikurga omunasare na P1 hati nokushoma kwawo nokushoma kwanje mwenu no manyo bwa kare nyonka ni nteka nti kokuruke kuberitamu yo kubanza mwenu kana P1 magezi gatanka kwija nyonka manya kokurugo mutamu yo kubanza tamu ya kabiri nozo P2 nuko nabi chimanya ego mwenu kunabe mpukuna shiromuka najanta mwenu tata no kungurire bitabo 8 kujanga wapita nibatware bitabo 8 tshomaka kakutaka hwiri kashito kumangwe tamuke kwatuzo mu kirase ndijo hatenga ha mwana waje ngwenu tujantukora tutyo nahikomu cha kabiri nangwa hanga yampira najira magezi nabe mantari wo kubanza mari wa kabiri nisimira rahanga wo kubatinye ego nabwo imbabazi aho hataho no kwizera ngasimira misezi cyo muhendo Charite no mushija w'umukiga David nibo banshomise primary yanje kuhika happy 5 kabari bahenda cyabanje aho mu Rugando banyorra ombe humura ticoija yanyegesa mwene mukazi ogwe ni musima mnonga nawe no muharugendo rwo magaraganje kambe twamuramusyaho aciroho buzuma amina twamuramusyaho mnonga ya kana mama wawe twayibwa kumuramusyaho hona nogira konka na waturire nayo bare kukuza so washomokwe waza P1 P2 P3 P4 wachari yahishomego niryo rumwe aha Kitunguru Primary School nkabanza ho Rugando Trust kuna hicire P5 bantu ara Kitunguru Primary School abwenje wagira ho Rugando Trust nyine tata wanje njino tata wanje akana akunde ibintu biryo mu mikono ya government mwena akaryo umuntu wa government no match Kitunguru Primary School nambwenu naramusyaho head teacher wanje katurebe David Ogwirogwe namuramusyaho munonga yajata atatu no manya reka tujene kutwara umishomero rya government ntego tata twahikayo
twashoma icyakatanye cya mukaga n'icya mushanju Ruhanga yaguma nashimusi yatyo aho kuba n'imbabazi. Okay. So aho aha Kitunguru Primary School nuhayi wahire ukahereza P7 no baza kwishikaho urugendo rwa primary rwawe mukushoma kwawe bakagenda bita ubwo muziro kabuci mwine abazira banje bona nkanci bineho kanci bineho school fees na agerati kunkanerebeka nicyo nsimira Ruhanga bukugira ngo akacuho kandi arkwebasa kacena kahanga kiyabira ine ko muhereza aguma nantera yo fees nambichweka na muchikonka ushanga ngo nagiteka yo mbwire ndikushoma ntyo primary yawe no baza kwishikaho abeji abo washomere nabo abo wakuzere nabo primary ninyishukanga umwana onawe nishitamana yo kurugo baby mpaka nko mucamushanjo kwe bakani bamwita Kitare mwenu warahi ahereze nawe sinya ya mukaga hata Kampala. Okay. So hata ho wagumza mpora ni challenges chezindo yihireho school fees wajya muzikana zirebekaho ebyakuteganise munonga ho ukaboine uniform ukaba notunge bishwaro birungi mukamur smart echo wakwishikaho during that time. Echo no kwishikaho maybe okushanga ngo nkenjura yagwa tumwaza kushoma aho kuja nkuruga chite kuza rugando hakahara hakagendo hatushanga nkenjura kuyagwa tumwine motoko wanyu mumba kutwaramu mweno byona bityo shanga no yosha nija najiraho burwire aho ngo mu cya kabiri na wari ndwara ibaye mbeta typhoid P2 na mara umwaka gona ntakushoma. Wow. Konka typhoid ejeka kumara hubire buringwa gowe kamara hubire buringwa munonga konka ni nsima batya banje bande tandya kanyura nakore bizamu byo kutembe cyakashatu nabo wa kabiri. Wow. Konka zo nembabazi wabo wa kabiri nabo wa kabiri bakureto inena nebyapa mukono byo kutayisa mwembazi hati utakushoma ndyaho iwashibu wabe notarupapara ukabubyihangaye mwenu hino gwo kushanga ngo Ruhanga hino kwa kama nakore byembabazi hina abantu baba kuba namanya abakwata ha mukono amasomo so wasiga abana ababe batwiremu hato uko sabe batwiremu hina bo abashanga ngo bakuharana bagira bati batya bamwibira bityo konka ibi byona normal hanga nakira gukora muri twe konka tukora ki tubata kubimanya yo ninjira ngutabwanje konka nembabazi amasomo kwanga umwana tkunkureba hindugire kishika hina atandikire icyo nacyo ntijuka ego kandi simembabazi amasomo so omukushoma kwawe nuko byagenzere bityo konka oyihirehwecho hakabaho kinde cyakuteganise mazumo primary yanje ne chamane cyanteganise kiryaho ohire ngo kurwara muka fizi kurebeka kuce konka Ruhanga yashimusi yatyo namari cyamushaje omusire wawe mama owabire asigiro mukatino bwabiro syo bwire ukajoti nywe nyenda kusa kureba mama ningo kaba usayonko mbuhumuro ubwiro bwinji kutwabiye twumura tata jatu nomanya atananye binkweje saha reka ngende nyoka koreki agire byayongeraho mwene tukatuzomuka nisima mama Beatrice Nyambishana abo kugira ngo akatwegesa okuhinga najya tebita kuntu babihinga bati atebihimba nibabihinga bati ecumuro kicwa mwene ngarakayo ngwaki nshoma mwene obwiro bwinji mawe nkamba mwene mbihumuro akunyeje semirimo yahaka yes yabari mnonga otwikize kandi yabari mnonga no kuguma aha Revival Radio program norugendo rw'amagara kandi program yekeneye kusyaho abakigaragara vocational senior secondary school kandi nyine mu mukinyi nkoko hurire umukinyi nahurira Perth ariyaha no mushiki muto are very smart konka yakugambira obusarwa bwe bunaruga onkwe omurinyanga kitojo bugamba rwampara
kandi akazarwa umwaka w'2022 so ko kureba imyaka aho niyo basa kutamwici barore hataye n'imyaka yengahi bakasarwa bari abana bincho konka bakarizara rya hamuhero so nuwe kaherera mweno ayo natugambire byafayo ibiye reka tusomka humuraka kutora hese ntuisha kwija abo kwa akahiza P7 aho wa Kitunguru Primary Senior Secondary School umwe so kutora gace konka tutakagireho Perth nyezire ngo tugambire P7 yawe jo ukagikorota ukagiskuwaringota abana gwirogwe bakandi bakora bata hagahara competition nke ya hati gwirogwe no mayito tuzibwa mu 12 y'abana ba 2000 competition nke yakoze reki eke yabireho aho Kitunguru Primary School yes nangora hanga yija yanyambo mwakogwe ni ija the best performer ni ija nyine aggregates mwenda wow P7 yeah, first grade wow wonderful so kamanage ngota mbene cyabireho first grade obwirobwe yeah mwene cyabireho nyoni nsima tato mugenzi abo kuba kunashikere omu P5 ninge cya gatano akari umuhereza akanisa ko kugira ngo hina benshi makabari hihi akandetera ubwirobwe rukaryo rumuri akahija mebye cyamushanju ego so akacira kurundetera burugo kubanza kavuga pichaije ishomera urundetera yija yangurira nakatabo ka self study ubwirobwe ego ka PLE past papers so nkandi umwana rukunda kushoma nagumanisha mu nango ndija yakubuza mwe hati yo primary no shomaje ninya nangumpike nkabando kubakora ki okuba kuhika mwene cyo cyanyamba munonga nakunda bati cyabanje nagumanimba buze buzo ntyo ruhanga yanyamba yanshemutya nanye nashanganye aggregates mwenda wow wonderful ibari mnonga yes rwogwe anahorera Perth P7 ruhanga kamugerere babazi yabasa gukora ezo research zo wahorera aggregates mwenda ekitanguhira abana bingi abakurwa ko muri kitojo bwamba rampara wanohora kitojo ne nayo eryokwe ahiguriye shozokwe ko ahumushozi so abandu barukunuye hatirire so wahurura umwana naruga yakakora atyo umanyankara mukamara kugerera imbabazi reka tugere tuti omukanya kace tugaruke otarugaho urugendo rw'umugara n'ikintu mushitwa cy'umuzibiri Revival Radio amagara y'ubwijurire aho konga nigiye kwa kuhikayo Musikinde wena warugire kandi inobwira no yukanoze ninyiruka neza asa kwa kwigura account esende zone zimbire nimbikwa muka embe bazizirire zazimara niwe kaguma kubiko soko wabona muri rukuru kubasa kuchukura je na emusako nuwasa kugura account ahasako yone yo kwenda urikuze simu yawe kandi wamarubika nayo ziheyo kandi ngo no basa no kushabaroni nikibasika obiyoryo mukotire karingobe rero nyiguze account omusako na nesimu nintandika nte hati no downloading app ya emusako okurwa mu Play Store rero wamaroronde sako yo kwenda noza kumarutunge message erikoreka account yiwigura mu sako ne namba ya emusako utanje kuzisa account yawe uko kwenda cyangwa ikisu reka nchikore wondebe message chakorwa hati natunga account musako ayaya emusako izire nkwa mujuni reka nterera mukabona mbamanyisi alosemo gambira joyi na mama Judi sibona bije banshangana hifarugudo niyenda kubona barare bigwiza account webare emusako nekweterwa ba Future Link Technologies Limited bakwatanise na SACCOS hamwe na microfinance institutions nuyetengo byandubona tera hasi metarushashururwa eya 0800 220 Future Link Technologies nerebero wa Bank of Uganda. Akarigito
Revival Radio nebasima abo kugikunda no kugihurikiruza mukama wita sima weno mwako Revival Radio jena nisha katogeza ibirfama amagoro mbwizire iyo ni jana karigito omanu menji otafuye kushaba uburwe ngiriye okushabirwa no kusimarahanga n'abaheza banyu ba Revival Radio bona otebwa n'abakazano yamawe ero bitano bikoze kwa katano tuzikajaho ero kandi kuna bikoze kwa katano sume ntungu reka twenda twishangiye tuberwe kiye akarigito iwe kasara korya computer kwetumintiriza ogarukira mukushoma kw'abakuru otomize tawikaranga omozo wanje n'abishyu banje bamazire sinya ya mukaga nindona university y'abatware reka kutegana kwata ejinendagiro boroshuwa batware Bishop Stuart University eine chata kandi rya musinge gwedini beina mashomo go buryo okubasa no kuheisa beje mirimo eyambweno neshamwa mbarara okwakira kushaba ni kugenda meisho ahabo kusoma ko kwakana no kwa munana omwaka ogu 2024 na 2025 otaferwa mshogu okutwara umwana wa Bishop Stuart University eina mashomo agaharengo rwa degree ya PhD, Masters, Bachelors, Diploma na Certificate. Omwechi na abasakushoma buri zoba weekend ninga recess ahabwa abashomesa beine na bridging courses, the Higher Education Certificate HEC ahabwa abo batarakozireje hasina ya mukaga BSU beine amashomo ga sciences ahandengo zona ibyo buhingi no butungi technology ibyo bushobozi nenga business iby'amagara amateka iby'edini ibyo bwegese ibyo bushubuzi n'entasa ibyo butegeki kandi n'ibindi bingi zayo ninga sindika okushaba kwawe uri kurabira kimaje cyabo admissions.bsu.sc.ug ninga yakira form zo kushaba okuruga station age ninga za main campus BSU ninga ha website www.bsu.sc.ug ninga not mushanju noti mushanju ibiri noti mushanju noti mushanju ninga noti mushanju noti mushanju ibiri noti mushanju emwe mushanju ninga noti mushanju noti mushanju ibiri noti mushanju noti ishatu ninga sindika email ahari admissions@bsu.sc.ug ninga pro@bsu.sc.ug ninga info@bsu.sc.ug. Bishop Stuart University, our God reigns. we iwo muchara we iwo munyeto we reka nkwanjire Sima Bridal Services abantu bashangwa muri bo bambara ha High Street ahihi na Zebra Crossing bine tende rwiguga tende kustamisa ensiyon reka stamisa bara reka stamisa muramo reka stamisa umuntu weno huwayeta kandi bine ntebe nunji ezo murembe bine tebo nunji meza nunji munonga bine platforms bine boards bine decorations bine bridal gowns bine delicious cakes nibakora cake nunji munonga bina abachiza mutubeta ushers bine event management nangwa nemikolo yone yo kuba ine baragitebekanisa ojot wow oshemererwe mbena basima Bridal Services nibashangwa aha isito kuna nakugambire waruga ha Zebra Crossing orenda kugamba na baterera hasimeze 0 mushanje 2 5 nkaga ni 5 5 na 0 mushanje 2 5 nkaga ni 5 5 Sima Bridal Services where dreams come true. Nation continues Soma Revival Amagara iyi program urugendo rw'amagara mwana wanje jeno program urugendo rw'amagara yobari mnonga kurikiza tabaruka yuko mukahumuro no mutumwa kandi ubuzima yobari mnonga kugumaho ninyongera kwakira yes nimanyangwa abo uko mu rubugamba rwampara mu yo mutukize uko muri ibanda uko muri sinjiro tubakunda mnonga uko muri yantonde nimanyamu yo mukize mwibare mwena tubakunda abanyashema abanyabushenyo kwe abanyakazo ya aho muri imbarara everybody there ntukunda mnonga
program n'urugendo rw'amagara kandi ninye Ruth Nyicira ninye nkwine tugenda mpora nyinaho mjenye unataya isa wa impangare nahurra Peruth no mushumuronje muto ariyaha kandi ninjira wahurra ibikumkwataho so iwo urukize yabari munonga kuguma hari cena nishatkatonye zibiri amagaro mbwishire niwo watwegitaho twakwakira kandi sumuzitu not mushanje umunana mukaga cena nibiri ashatu nina atano nina ninga shinot mushanje not ina nkaga nemwe nshanje na mukaga ashatu nina ejeri ya WhatsApp no sindika message yawe kandi nisha kujishoma kandi wor online no shakusa www.revivalradioug.com no botwinde kurunji kandi niwo yono tureba YouTube chenda nishatkatonye zibiri FM usoma no botwine kurunji biti yabari mnonga kurisa reka tugaruke na Hurra Peruth twasga yaheza P7 kandi iham aggregates mwenda so kandi tuyenda ngo tubase kumanya Peruth kuwa heze kora P7 yawe omuvaka we have more 9 aggregates abana wabasinga aho ukabano yehurota ko mushyorukurga kuriya chitojo nyanga bueno mtebekanza program ko kunana kugambire obwiro bwinji nizi notariwe kandi zizimba bazomuhanji nabaruhanga nono jo tona ninyoha konko bwiro bwinji na Bible ne tugambira ejangu uruhanga ari musabo abarkwetwazaje so omurungu you don't take pride over it toine kushanga ngo yaho no chepanchi sana no jote no simba mazga ujo turuhanga webare kunkunda ukamsi ariye kinani kachireba ninyoha uruko kunyanga kubwo mbishozi ukakorodyo ujo tenembabazi uko nembabazi buzuma ezongerwa zindi abukuba watwinire mbabazi shaha zona kurgokwe ukishoka singa abaharuguto buzuma abatwire bareba abatwire bashome bintu mingi iwo karugokwe nembabazi so hakakurata hoki echakurasireho ni nsima nambwenu director wanje Mpamize Stanley akaryo mukristayi wa muzeyi wanje omukanisa ya Nyakaguruka akayatire umukono muri Kitunguru primary school kugira ngo omwana ora college naza kumutwara mu ishomero rye Trinity Senior Academy Entebbe Entebbe mu Kampala mbwenu kuyahurire munakoraje kandi ndi umwana w'umuhereza yadatumwe no gumumpe mukoreki mutware so nagendera hari basare tunete ndikushashura kasente kace munonga ubwiro bwo bakambahereza almost million emwe n'icweka konkarhanga ya mwenu ruhanga yajoro kuyabukora koga umusiniya yo kubanza mpake yakana nagumanyisime mbabazi mbwenu konka waza Kampala naza Kampala nayo ntakazaga muntu we nahinda bitaka teka ngundaza wow mwene nagumanyisima ntimba tendereza Yesu ari mwana gwandika omurunji omusayi gunazisa nebaza omurokozi asima mnonga waruka chitojo okutwiza chitojo tokamanya no kwahiguruso kushanga umwana yaruga chitojo kandi all of a sudden akishanga Kampala ayo nashoma n'ikintu cyo muhendo so waza Kampala shokarabahi ukagenda noha T1 mweni mtebekanisa wa program kama nje shitamije ngambire numanya hatko kuba noruga nkoko mcharo kwe utakayebaga basi emoto kokawaye jirebrejo mukabase kutara abantu ngabona shinkana arabarebere ungamanje ko inyantu mwene byona nisime mbabazi kandi nisima hanga mwene turugaho kandi na tata wanje atumwe mwana wanje nakacheni kahango baja ngo nondeza uniform numanya mwe naga mashume y'amahango uniform za hono nushoto mwana jije kora boutique ngenuko najera ngeno shango ine scarf ine chi mwene uniform kere almost mtwaro kama kumiana yaja timbwenu
mwana wanje reka tusimba amaju tushabe kuno kufuna sente ndondeho za transport rero mbwenu ntembe twari Kampala mwana wanje uze kushoma niyo shomera Kampala hintaragire oze kureba intarakozere kimwe ebintu ararebere twija mushingana nakirembara kanta kahikagambara Alima ya senior ya P7 inabe ni manya hango ekeri nyihanga ai no orukamanya ko mu Rwanda honabe ni manya mwenu ati mwana wanje mana aza kutwara tuzembara mwenu tutembe base bakweta gurobo atenje niri kutambara jo za kutusyayo tata nakuzombasi ati mwana wanje wazombasi twagenda ati basi katujitembe mwenu twetebe kanisa kandi mwenu jengo kabyama oryo mwana ni muri cyo cyo tokabyama bakuragarasa kusa Kampala shiwe aho turanobora wahirwa manyujiko wazarukaraho muri Mbara Kampala mu district nyingi katukora muri Mbara za ryantonde manyaninka ntishi mwenu akaja tumwe n'ibintu twashemerwa munonga simba majushabe hata ukuwezi zona zizige mbabazi ko yankurize nangambera mwenu naja ntona ninyo twija kandi na tata wanje ogwe ahagona makanisa ginarabe nawe ni mama rukundo yabya nyine ko mwana we wa muheru twatambura tutyo twahiko muri Mbara atumwe mwana wanje ko bagambira Mbara omanya ngwe junior Mbara atati kankurambuze twaza mu mbaso umwe twatambura twahikayo twahika Kampala batwakira atumwe warahuriye echache nyonyi tingasho umuso studies mu kigentebe atungweno atora uruguto ngo bakwete ndebe rodi nagumana injena n'ingwata yanyereka mwene ko ruhura ngo tizimbe kiringwa kisingo buri ngo muri Kampala ngo ni mapera ati niyejo ndeshinarambara no nakufata ati reka mwana wanje kintu byinje byo kwenda gukora ki ibyo kwenda kureba konke byo niyo muhuriza wa Revival Radio nabwo mbabazi kandi abazira bingi mugwe mukuruza abana umuhanda kugira ngo nakaba yakuza atakora ki ahubwo kaje ati mwana wanje ko rugire cyakushemeza ninga ko ruhura successful in anything simba maju oshime ruhanga aho kuba natariwe so twagenda twahikayo batwakira kandi ubujije bakumweta koreb yatwara hishomero mwena kenari bizimbe naye bishomero ryabonera bujike no rugachi tungurutaba yogete ikibuzi yesubura koreki yesubura tahi mwena kumanisime mbabazi nahikayo nashoma watandika senior 1 naye babana ba Rwanda naye ba Tanzania nshitata harimo n'abajungu ati mwana wanje niko bitkoze iki niko bituye ukashomaho n'abajungu kushoma ninga kushoma bitobwe shoya kusibura yagarakayo wagumayo wenka nagumayo nyenga ukabururota bambe shikundo inabenyinira umuzire tubona tata yansigo muri abantu bona mwe nabaza nakwate kijeje nara ai no ai bambe nina kakwato bekeje mtwayenga hininyuka tukaza omukatare twa shopping ande sete zawaho yatera mukabatsindike zindi mwenu konka mwena mwana wanje mwenu bakwire basari mwenu wachumanya ngumiyone mwene chweka imba sobutaka kuzubona mwenu te hamani mwana wanje shome basara tija gukora ki tija kujurugaho tego tata ngani muhuritiza munonga numanya umuntu wo kuba wakuze no kuruga myaka 5 kwisya myaka yo mikuru no muhuritiza munonga tumwe tata ninkuraganisa ninyenda kushomashi ninyenda kushoma tumwe no waleta Kampala ninye niwe ndiwe sikuru mpaka mpechi tabona kacumu amazumu rero mwe nabana bariyo kwe nimba habura ubwiro bwinje mu mashomero harumu byinji konkani ninyijuka tata na mawo bakabanja umwana wanje gumomarwe necyoyine so iyo mwana uryo kuhurikirize ningo muzyo ryo kuhurikirize gumohabira umwana wawe omashomero na harame ibintu byinji konkare kagumano yetenga marwe necyoyine ahubwo misho hariyo byinje birungi utare umwana ino bunena okuba parkingire rero ngo visiting denyo ninyijuka magaraganje kure na visiting rwa mirundi myinji tata visiting umurundi kagumwe omusiniye kubanza tambo kubanza kandi abukuja karatona sho mwana wanje so abazira baje ko muguma abana abandi baguma bari ko mu mashomero bamanya kiba kuruga
ubwiro bwinji gumanyaho kurugiyo mwana w'uryokwe kunoja ngo tinde manyere ego nyowa hatu no kubindu aho kuba abana binjo ka barito mu mamotoka abana binjo ko shanga bine papara bingu ngo za dadizi ngo za popcorn iwe byo turabirebere mwenda vakedo ntakubiyo kuja muhaka barahari takona nchereza no mbasi nkanta jitwara na natuye nkantu ari ibiri ai no so kuwa birobo ryokwe oteka abazire bawe ebishomoriyo no shoma ebyo kurya byo kabiriyo birukumara hishomero hatu mwana hishomero ebyishomero ninjana mu bicenge mwa baryokwe nushanga nguryo mutoha biki konka kandi ngarakansi mahoro hanga aho kugira ngo ishomero nashomire mu olive yanje iryo mwami mpameze stanure wanya kaguruka mazima kana turisaje mwen kandi kunahirwe nashanje naturisaje timwen kandi gabi ya pocket money kandi gabi bintu byese mwende kambi icyo honye buhunga mwen unyobushera rero nzo mukerasi nshome bitabo otkanyo bushira tumwe kanyo bushira echunja kana tera makashikari na katachire mungonga kabakaro kaya pira yo muzire mazuma choga ni musima mnonga mwenu tkanshita mena higo nashiraha bampire jibasare owitu miliyoni mwene cheka najurugaho neza mwenu shanga turyoko mwena akaya yombechereho kanyina mwenu manyobwe bwinji waye manyaho kuruga shanga abantu baryoko baryo mu madomo bashitami mwenu kibana heza prepo ndayibambe chikaya kantaka shoma tona mukama tukakanga bange ngarukayo mu kirasi ugarukayo shoba ngarukayo batari bawo babyama ntango nije mwana kwikakatesha mwenu atarahanga nango kana kwecho kwenda katushabe utija kwemuka yego ntaza mukama byo nebe bakunyambira ati nije kwemuka kandi mukama ni manguriza tsinunje niyo kozereki niwo zini mweno abana baryoko bwiro bwinja bakubamba shoma mu strom ma secondary mutaguma kuba discouraged by your fellows abo kwa abana binje baza kuja mweno no shoma ngo chota kwatira mu kirasi noza kuchikwata mwene yo chota kwatira bahuruza kuchikwata konka nyene echinabe nchakwebembezo mu rujumu the accord 6 P's ninchigambira abana imwe bachashoma proper nibagira ngo no proper prior planning prevents poor performance reka guma no shoma hashahi ya muheru gumo preparing buchari kare kumushoma wanu mango time table yanje negende tijikuratere ningambira abana imwe bachakora chin abachashoma mwe nashoma ntyo naguma omwe ndeka extra time no mano mpena bateka extra time abo kumana bajango buri kimwe cyo no wanu ndakuchiwininga ninga wanda kugira hiwahika oine kuteka mchi oine kuteka mamani aho kwa basare ya hariya Ruth Nyiciro mwanji wa program yerizo kwabiro kora kubi bakaba bajikwihaho hati njishitama naye buza ngweshiko barajinyeho kani mahimkuruga mire mwene chuka nergahi mweshi kandi bare nasho mwesi ne kwanza ni yakabiri mwe nataha nda antkana mukama onjerere mbabazi ahariyo niza kwasa ninza kushaba ninza kushoma ruhangano za kumpeza chinkora chim twagenda tutyo mwene mwe abana bayokwe SU ninga scripture union zo mashomero muze kwate aho ko mashomero hamu temptations nyinji harimo ibigezo byinji konka ko kushanga Kristo waryo mu SU mwamuri nko mu Bible study ochura nko mushororongo gwa kwataho ocho wajira hiwazo tayibambo tanahe mukarhanga nakwemukira numana Bible tugamba nkumurembe mukahumuje yo munsi nanyu miguru watata ndakora ki ndi abahemukaho otumwe kanga ko mu muhanda ogaruka mutambura muchiba muryaho mwaza nko SU meeting batanje kore kine totyo ogaruka mu muhanda mweni abana baryokwe SU nekoromo mugwamani abo kuba njo tonashi rero mwenu bejumbiremo rero mwene myeto yeri igenda ati mwana kwetu mweshijunwe njunwe ngunkozeki ati nyonyine kuvanza nashisha nkafuna ubujurize rero kandi nkabona kujunwa aha gwenje nime kujango hariya hariho mwina gwenjoka otunyore kanteke maka kumu ndekerangi otunyore kangwe chumutemo
iwe junwa rero kandi uruhanga kumwe nakushembusya nakutwara reka kugira ngo banze waba ubushuma reka kugira ngo banze waba ekitagasha aha community rero kandi ngo ubone kujuna ngo norondo bujurize aho kuba ruhanga buryo omwe amwinire parani ndisho kureba ninkunda omushororo ngo gwa Yeremiya 2:11 aho kugira ngo hakuba nimanya ebindi kubateka tekera ebyo burungi bitari byo bibi ngumbone kubatamu amasiko go bibaho bwanyuma ubwo mushororo ngo gucira kumpamya munonga aho kugira nimangu ruhanga nyine ki anyiriye byinje byo mumisho so imwe abana bagokwe na wotakuma kushoma bibuli funo mushororo ngo gwagume gukamya funo mushororo ngo gwagume no tamburiraho na guhandi cyabitabo byawo kwena ngo waguma wajuroti oguhitize hamisho guhandi cyamutogwe bitabo kwena ngo bago oti Yeremiya 2:11 ngamba ngo ruhanganyire parane nonje tariyembe hato chiri abankecho tinga ochiriyo munda yanyu amanya arabaho so bityo twashoma yego teka mu extra time ni shoma ni no manorara no mukirasi abantu bareba muri so no gwejejera ngo mwe no gwe narize kushoma ki okay ndakumangorire nokora ki yego no shoma kongo kumanugezaho muntu akomusine yakana no covid yabiyenezera covid ahiyizire mweni mwa bazire baryokwe mugume mu advising abana banyu ninga mume mbahabure kwenda ngo at least na yarwe mucara afuneho na yabeshahe mwe nazabashayibe zo kuzo mu kitabakaje cyahora cyashomamo aho ponyo ninyushwa mu covid nisho buyobwe tata wanje kandi nakapikeye nko mburuzi mwe nakachira kujo muri mbara andetere bizamu mukora okuja kajate mwana wanje hintarahikire ni nyendo hikyo imwe bazira baryokwe wabazira umwana wabo tarashomere reko mwana wawe akoreki ashome gumu mumuhereza amani tata yampereza amani mu covid na pushinga na shoma na zitwara nibazikebera atumwene cyagwe cyakugwa twunganye shakarere rero bwiro bwinji abazira baryokwe umwana yaguma ya leta report ninga reponta tumen ko twacheta kwena mutuna tichengeje gumu mushitamiso mbuze deka kuraka kumutera aho kuba no muretera yata mwishina nashoma ego nishoma ki abazira bajyo gushoma twanguhiye tibyanguye kugumire ibintu bugumire konka no kuteka muki no kuteka mamani mwene yaguma ya leta reponta yengejo umushitamiso tumwana wanje habireho ki niki takutamburaje niki cyayanga mwana oguma umuhabure mwana nyinshi akari washanga kandi umukubara yabirahira mu 30 report ayija ina 35 utaraka kumutera taraka kumugwisa kobe aho kwa bandi tutine mitima otumashini shoma ki nananjiraho points max 2 kata kwenda kunsimu mwe nabazire mwe gako encouraging ni ukweza abana abanyamani yaguma yaleta report ahiyagwa muje tona mwana wanje otugeza kandi ahi wareba yahika na habe subject emwe muje tukora ki webare ahubwo wagiza ekikuma cyavuze nyongireho max 2 mawe ninga tata yanyibaza muje cyawe kinyencouraging ukujya kunabendeka report omuka nashita mana tata ninga na mama atona shaho mukubara atkongo garuche nyuma ati buriyo nore ko ine nkaga tata ina 5 ni 5 hati nyate atkongo kandi atreba aho mu geography atrebo jiritseho kozere ato ine nkaga na 8 buriyo ko ina 5 ni 5 mbona kigumana chimpamani mchunga mati amabazira baryokwe nibiza kubaje ahubwo buri kimwe gikora ki kibaje konka byo nanibaho woye kwasizeha ruhanga koko kwasarahanga ibyabone biterera waye kwasarahanga no bururje na wano tamburo mu muhanda mazimano no bururje noryo mushumuronje hako no dine cyo kutera mukono wano bururje zabazire bawe mwashomano makambuza tonga shiwe atata okaza kuju atkata kutera ndimwana hati wano mango muzire nayanga kuzenga wano mango muzire nayanga kare ko muzenjero ukarga muzenjero kashitama ikikwisa amasomo ndimwesha ndereki
mwenu imwe baryo ko abana banyu mwe mbahabure mwenu nago muzantyo nashoma nahikomsine yakana nanga bamba gwa covid n'ibintu kebyo mwene isima rahanga abo konyo ruje ngumanda urwembabazi haza kumanya tuwe baresu we bare mukama abo kubaniwe hanga yampira nakora aggregate 7 wow first grade senior 4 my god 7 omushwa agenda kamparokwe azobwe n'urwe mkashi Urugachitoje chutakebwa abachitoje twabaramusyaho okwo mu rugamba rwampara abachitoje ko munshozi buzima twabaramusyaho obwe no urugachitoje washomera Kampala warubate kigere cyo kubanza wakora first grade inabo washangireyo anabo babintu barugo ko bunda bataye gikozere binje munonga mwana ureba ubwiyo bonye mwamuryo mukwiruka tumuka kwata mwanyo gwa kangahi gukubaza hinabo ko bari ngahi nyuma muhero kandi nabo ko bari ngahi mesha kandi na mwana mwe kahira kugera ngo haki amani bahomani kunkiwe kumunoteka mchi amani noteka mamani abo kandi nshonde gambera tata n'umwantu mwe mtata nahigo nakoze gwedi yo kubanza aha chamushanjo tumwe tata nyenda kuletera first grade asini yakana wow mani mwana baryokwe mukumuhereza bazire banyamani noneza bazire banyamani ego narebe imbabazi nizikora ego imbabazi zakora ngahati ebizumwe naho nho byizire bambe umuzibanye nto yabe natwarwa tagaheze sine yakana yatwarwa mwen kandaho hati ibintu byaya gaba marra ebintu byagumaho esi yacu yamurwa mwene hato mwana be nashomera Kampala ego natushitumwiheyo mushitizesta mwene ebintu byabe bindi non twazo kwerhanga twashaba konka tumanyoni mani sima hanga ukuba ubwo bwinjiko kuba ino musire wawe ubwo yakurize ku rugage myaka yona kwakwije yatwarwa abana binju bahwamani behwa namasiko atuna shokarabe nuat nateka hechi mwene hata nabo konkara hanga aru kandi uyishike niwe ibawe fuzi niwe ishe wafuzi niwe ibawe fakazi amazima wamwe kwasa bantu munyo buri kimwe cyona nikora ki nibukorwa nare nagarikayo nashuma mbwenu bakaba batakamanyire mwekinashire bambe umwana w'umburuzi shaka twarwa bono baba basaka atakukimanya wagarukayo nagarikayo ugarikayo kabitanguhi transport no kujurorero kwezi bateme kitoche nibabika mwene mawe yagumatyo mwene no ebintu bya basingo mothers kokakanda ho njansi maho ba brothers banje na sisters banje kada nabimanya Ezra kakoza akafayo munonga ka brother wanje na atwine Nicholas na sister wanje ndijo nimwe baza are ni chairperson wa Greenwood International Western Region nabandi abankwatireho nkashoma nkaheza senior 4 nka bitariye byanguhi aho kuba imtwari 10 kubaye bagire to banking imtwari 5 mwana kandi bantu mwe tare ikintu cyukushasha umwana ngukumbinjira fees mwengo omutebekana wa program izo warumwe bija bareta abo kubanja fees bashoma amazina yego abangandika naba ya kabiri nahurra Perusi bashoma izina ryawe umba kubanje bwa baza kubinga ubwo shimbakaje mbakampara wakampara mwene bantu mwe utwarambinga hati nitora ndumwe shati kandi kubarambinge yego mwishika natoragu mwishinazo muri Kampala toine transport ejo kubashabyona mwene yo ryaho no bahabwe imbabazi mbwenu mushinareba pass out kubanka turabya gate tubona kana kimweshi ni nshobora gate niza bitobwe
bakubinjira fizi ukashasha noryo mwana ukunda koraki ukunda kushoma hino rwana ndakuzumuka kugenda jangu yes tutahe let's go bito bwiro bwinji nongo rwana mango wabo karashiki nibagire kibitana bamuhachi bamuhafizi koka perezi ni manyangu mawakija ya gwarashukai aturambazi wow bandi ngarike teke mu transport yo kuruga Kampala izo nayo tero homanya kashino chihai mwishikana ndandikire ngai mwene chinakozere nagenda noma kandi umwana wa debate so kandi umwana rukunda kweyemerera kandi umwana rukosa kano koda debate yes rushungu no kano rugambaki muzumo urwachitojo karuyihayi mwana urwachitojo kwisharuka kwata yortyo konko bwo bwinyi nyantu nuruhanga no mangu hanga nashomesa nabatashomere abachitojo tumantu baramseo urushungu rwachitojo kisha rwarga imisingo rwa Kampala hati obwiro bwinji ine kintu cyo kweta passion ninga kura nonde kintu nokunda mwino kajoti no ndenda kuchimanya yes de kanjeze humpakaba kwaki za kuchikora ni mpakaba kuchimanya nkore ki nchikore mwena yotura umishuga echemu namutebeza nistangobi abe obwiro bwe mwabira head teacher namujantu mwenu yowo kurebera dera abana binje numutino kwemuka bayokwe abana binje bayokwe tumukunda kugamba kandi ubundi ko kugamba hajo ruhanga yarabiramu mwene cyabire bunashita mu office na mu office yo kubanza nazo mu yakabiri namutwara pass out tumwenu nyowo kurebera namwambinga yes tinyine fizi na transport yo kutaha wamushango mu office na transport yo kutaha tinjine nto witu ninkahi ntunokwe omwestern Uganda no namba twetaba western abambara tumwe no transport tinjine tata kafumu covid kandi ninyenda kushoma tumwe no hati wanumpa magezi kandi witu tinkanja nguhine kire kuchwaza kwita bakampa ki tumwe nyonyichiriza ishome nyonga nukundu banahereze ntoba mumpereza gukora cyo mwishomero ntoba ntwara ngahinka kora utuno nakuteka ndiwa chikuru ndiwa nyichiriza maresi ni yakana dere barakora teho makama akoreki abikore ndiwa nakushaba ndiwa nyichiriza nzo mwishomero ntino mwakumba ebyo kurya ba mu Kampala nkiyonka ntikonkiwe nchiriza nshitamu kirasi nkabandi nshome rero mbona ubwo bwinshi ko kushango yine mu mutima ebyo nabyakushyikireho none kushitaba abana mu kashoma bwero nahirwa yaratungwe shati twaza koraki atwaza kugenda gamena director muni yampeza appointment ora nakorwa abari nkahi office nahikayo director kagwa na manyatata namanya tumwe director orwa kanga hibagara kumpereza pass out ya fees nto witu no hamanya nkana no kwija kwanje niwe ntumwenu hazo ugasende zibaye mbambanja si zikazire zingaye ekege mutwaro 30 yabasigire abo kuba bakija no mayaga mashomani bijamba guma bakugere nayo nayabiri basari yango shuri manyaka fande nino ngani shashwa fizi mutwara shatu gakaho msiniya ya kashatu kuse mutwara shatu tada tekwashi tekumbura mwena hiyaje kutwarwa eketa kakozire eketa kashashiro mwena hata na registration fee keriye mutwaro 30 mwena zona zaye mutwaro nkaga ntona mukama ntkonga hanga kwa ni wandese kunungu nshome kandi ugumarese ni yakana ntini nyemero mkwikiriza naye neza kora ki neza kwa umshija warahanga Mr. Stanley mpamiza yankiriza yaja tuze moshome ati mwene koro waheze uruhanga twereze shi umugisha nashitama nashoma nturuhanga yabe nampeza kugetseza buri namkaga nangwa ntunga ngasimira ba brother banje bija bayeterana imtwaro nkaga bajimpa naza ina cha results zanje bebare mwene kandi hati kuzuma 11
yebare mnonga yes yebare mnonga uburukize umushyogo Perth buzima ayo natugambire by'embabazi ebiruhanga kora abantu be abari kumwesiga Perth obwe okabo wamanyire mukama okisha wa journal yari okuzuma kwanje kuko nabagambire umwana ubuntu w'inyaje twongashi atinyoka hatinde bikorobero nakozere ni ijuma munareba ki ati nyine kubanza nagire nakora evi abindaje kora ki mone kujuma mwana ureba kwabe habente no kuzanya kabare oyemerera ujuma shukari kunyunya shukari mejari yes mukutwara gacukumi you know ibintu ngebyo kwa kana hereze mwenye nagumani ngora njunurwe koko bwe bwinji kota wota kuzokagera amagezo katura mwana kwatura abantu mwahurikirize n'ikintu cy'amana munonga nagumani nje nantyo ntinembabazi n'uruhanga njunurwe konka kunashiraho mu 2018 umusiniya tu nije najanta tungashukuju mukundumu tutinjijukana mwaka ndiyego njunurwe ngashikanta jijukana mwaka ndimwe hati najizira amagezi nayetegereze reka hanga nkwikereze mwene kandi ubundi ukagumiza munongorera ki ebyembabazi ngeno nije najunwa 2018 byo kwa mukaga 2018 nije najunwa uburyo mucyakangaye umuseniya ya kabiri wicheza mukama rero mbwenu bantu mwe wagenda mukama washara mwizoberi nkashara munagera mukamwikiriza kamwikirize mwene kandi tendereza Yesu uri mwana gwandiga umurungi omusayi gunaziza nebaza omurokozi mukama simwe kandi imbabazi umwishyo muto kushara mu that decision akagera kanyikirize mukama ikitekateko nkecho nikigirwa bishyo bace abinjye baba ariyo ko nibenda kwekera byane benda kurabyo ko aba boys nibenda bine ba boyfriend kandi cunani government najati mwene takakozere ubujuzi kinkuju masoma konka yebare kwiceza ukacwamo kagera that decision yabasize kujuna busoma so watambura mu mukama rero mbwene kamba gambiri mu kurikirize izoba ryo kuja tumwene uruhanga reka nkwisi ego eshe bintu nubiterera eshe bantu mwo wabona ureba byaterera manu ureba buri kimwe cyawe nicurwe mbabazi ureba buri kimwe cyona nikigendaje ureba ngemigisha neija bantu mwe munu ureba ibintu nibitambaraje ego mwenye nitegateka nkutari kujuma usinje tubwokubireho abo kuba noshanga mukaba no mukirasi tino wine mparana nawe no mumwana unije najatu hatumwe nakakata aho mukirasi usurwache nkushanga buryo mwona nugama no utine shonga mwino nore bintu bitambaraje norangabe nakore byembabazi ningama nabahede cyane bankiriza aho kujya munabona bamwe ukaboshonorwe wagamba naba director wagamba naba head teacher bankiza wow bareba nokoraje umusiniya 2 senior 3 senior 4 performance barebera nungi no shanga average 60 70 wow mwana ushanga ibintu birije mwishi bayibuza umwana arukora yebare mnonga busoma senior 4 wajyago ukihayo zinga hirusoma hayabir na mukaga first grade yego wajireta najitashitoje mukama simu wajitashitoje busoma oko munyanga abashitoje tubabara musya reka kwekesho ngoreki echo washaba busoma chukushimiza You
yes mwana wanje tabarukayo n'umweshongo best Emery atugira tuzuma wamanyembera yawe okagenda mpora nohikaho kama simwe ebari munonga Perth kugenda niwo mpora okahikaho buhanguzi yes no basaba batakabihereze kunka kana nobwe nabwe no buhanguzi nyenda kusima mnongi wo murukizo murungi yebari mnonga kumanitwe a Revival Radio chena nishaka tone zibiri amagaro mbwijire kandi program which origeno rwamagara no gishubaho abakigaragara vocational senior secondary school abarushangwa umurukanga isinjiro kandi abantu bakumanyisa ngo bakwirire myanya kuri jacu mwasini ya 1 kuri ya 6 nabwo cyo leta umwana wawe azomwishomereri atungo bwegese obumurembe kandi wabanonda kumanya birukiraho no basa kukira mukuru wishomero yes mukuru wishomero begumya Julius not mushanju emwe ananemwe 19 nshanju nina bitu reka kusibona no butumwa obukuruga omba Uganda Bureau of Statistics ininga shiyubos abantu bakwatanise nabembese bambara district bakumanyisa bamanyisa batura bambara district ngorubaro rw'abantu bona nebintu byabo National Population and Housing Census nukuyisha kutwara 2010 kandi kubara no kutandika 2010 mu kwa gatano 2024 kwenda 2019 2019 mu kwa gatano 2024 2010 omkwezi kwa gatano 2024 nechumuro omwihanga ryona omubiri 10 byo kubara abantu bona nebintu ebyaburka abakozi abahirwe merumejo eyo kubara abantu nibisha kutaya iraburka kwenda kutunga omuhendo gw'abantu nebintu byabo biri omuka burubantu omuka omakaganyu nibashabwa kubachira kurungi kwakira abakozi abo abarukubara abantu na nebintu byabo kandi mubaheze amakuru agashikire ntabahe bishuba nkoku orabusubwe obenuko wamagarukamu ahabo kuba wabahereza amakuru gashikire ncisha kuhwera government kubarira no kutekatekera je buri muntu wena echi nichumanyisa ngu nicisha kuhwera district na government okusyo heza nebindi bintu abarukubyetenga no ishuwa ngune kintu cyo mugasho waba obazurwe twaba twatanise reka turebe ngu buri omwe yabarwa umurimbarara district kandi bagaruka bakumanyisa ngu noisha kubarwa kandi oplaningirwe kurungi nko kushemerire kubo planingirwe ya obutumwa rwogwe yebari mnonga kuhurikiza kandi na no kubwicaza reka tugumize mu na program origeno rwamagara nuruhukize na nahurira Perth kuruga omuri nyanga kitojo bwamba rwampara okwe kandi owazirwe umuzire Dalet Godfrey Kafurebe hamwe na n'umucyara we Nyamushana Beatrice ubwo nowe nyina wa Perth mama we twakora musyaho kandi mpora twasiga yaheza senior yakana kandi akozireke munonga akire nako kagenda nikirukanga konkanyeziraho mukire kagufu challenges zikabanyinjaho nyenziro tugambira kwaho challenge yo kufera umuzire wawe wagira ngo uko ryo musenior yakashatu ombwire bwa covid hakisha habaho ki umuzire wawe kufu hati echabireho ninyishika bikabirye biro mushanju kwa mushanju 2020 no mu covid nikabona tinkani shomero muka mwene yajata atno manya atiro ko banzo je ndohereho mama wawe ngahi omucharo mwene kinabe naye ko mucharo witu obwe twantherezanya akaguruka cacu of Uganda yantembesa naza kahi nazo mucharo nyanga tutojo nagumani impereza mao nagumani muyambaho ni muhera ho kachi nko mwana we mwene bukabye biro mushanju byo kwa mushanju 2020 ubwo ngo muze atwarwa accident hari
kanyigoro hari kanyigoro nyihanga kanaraga kugura ubutimba bwo kusibasira ingo mu njomuka akariyo nayombeka akariyo nakaciryo mugombeka wow toije yatwagwatyo akari gihangwe nkeryo yes mbwenu ngahurira amakuru g'obusasi amakuru g'obusasi mwenu numanye byo mucyaro niziziri zasohowe itariyo mashanyarazi mwenu kutwabira tucyagingire mama twungashije sumu yanjye tumutekaho ati tukereba sho butimba hibwahika mwenu kutujitaho mu byarahanga n'imbabazi noma kubona uteka hese muneza onu bakutera mwenu kuntera ati ninka n'abayishimara bo kukira kuba n'utera ego atabani wakoraki bani wajakira mwenu kandi ngakasimara hanga kuja mu mahaka arwire pressure mbwenu nyabanye nakora ki wayakire so najakira ngono tugamba na n'umucyara wo mburzi Godfrey Kafrebe ngo bara yafuna accident hati nyo mukurra kanyigoro mpurigorra ahubwo kurkana ahubwo nkamangu mama rwire pressure tinkamhereze sumu mwene mama yanatwunga shimwa ati kandi rero ugo no wafuna accident ndamuhurire mabengago hati ndakakoma kumugambira kwena ngo atagwa ki atagwa cyumura mwene munyatumweshi accident yajibonerayi at accident yajibonera mwene umwanya gwa kanyigoro mpurra ngahi igorra mwene kutweza tugakomishija tumutera nisimo go munyambabazi wamutwihira akamutwara ha mayanja hospital ho muri Mbarara bakamuhereza ubujanja biko ngarahanga yajati uwanjere kankore ki reka mutware mwigarurize mwenu yasibaho ebiro mwenda kandi ebiro munana ebiro mwenda n'ubushesha yagira tebimpira umunsi ni marare kanze kwereza ngahi bambi kanze kwereza kama mpumzeke yamuhicumuro kirunja yamuteka tekije yes so yebare washabekeshongo yecho embera yes no kweri ekeshongo yecho hamwe wachaba peros ekeshongo yecho ninjuka harfugwa muzei no mana heba kweta ichikome mbweno wa TV agumana achitekaho mwana kana hurra chankwataho ego ninjuka cyo chironka chikwata obanye no mutoko kwata ego echo chironka chikwata mwana aguma nincheshongora na mweno mbyeshongoro byo nyankore icyo cyeshongoro chimpamani mwene cyo najantere kanshabe okay mweno bwa nyuma ya siniafo akakorata huki akora kuna nabagambe buya bitanguho muzireza kutwarwa rero kuntera kuriya ba brother banje basanje nibagezaho nibakwata mutware biro wakwata mutwaro bagumana barundana bajango mwana witureka nakora jereka kandi tutakakora ki tutamusya ngo kubya bitanguho bityo ngo kuna nabagambire nahirwo nakora sine yakana yaho hataza kurutaro kukuza erivu ibyo kandi bikabitanguhi amasama ahubwo nyoshanyo ninjuka nyonka humuruka kibanza cyo kwa kabiri abandi bagiye yo kwa kubanza abo kugira ngo siniafo yitu tukahumura ubwire buringwa ahabwa covid so tukahumuruka karaba siniya ya katanu nyo nabanza nazumuka byayanga nangwaho umusiniya ya kana kuna benchir Kampala kandi ne brother wanje atwine Nicholas kubera kawembe yaje tumwesha twari wa marasine ya kana atumwe hatwazagariza hoki nakaro company rero bana mu mureke gumana mugayemero year vacation jire twakora nazo mu company ya biscuit aho twagumana ngora ho buruna kuno mashashara shinji kashanje umwe kunabe nasya kanabe nasya nkemutwaro nki 15 batera mukanguma wakoze recharwiye ryancwamba nibendo gukora ki kumurebera naje ndumane kamenye mu cyargo muka ego kano muzira utsigize ntinore kankore ki tahe ekantahe mwenu bana mwe koko bafunde sente reka kuzirebera muri byinshi ego mwenu kunashyireyo mawe namurebera namataka munyengwa rwiye na shukari nagumanye mureberaho konke sente zinatwire natandika mu project natandika mu project yankoko natandika mu project yampunu na nimbata
wow naja nti nabiraho kugumaho muka omu vacation kureberera mama reka nje cyo nateka ho kiragumene kikora ki cheta kasente nicheta kasente eko abana baryoko waguma wafuna anything obani bitanu bani zingahi ubiki learn how to save saving kandi na wakora hero toguma hero waza hero bakagumana bakushashura yebice abo kwanyo katandika ho project ya yenkoko nembata nempunu nishuka kanyine almost enkoko nangwa sikazi tani nkoko nyingi sikazi nkoko 8 zagumaniza of course natandika na project yempuni 5 sikazi nembata mukaga wow nzitera amahuri nirundana ninguza ibyana byembu none bukura ninguza nindeka aho ibinde bito bityo naguma ni saving aho ngani manyangu ninya nakushoma rero abana bingi ko kureba wanyu hatari yo sente oyiho amasuko reka gumano oyiho amasuko nyote inde hwire masuko naguma ni saving aho kumka emere ko bana bagifuna umunyo guruho sese to kubotine cyo gukora cyo kuzikosa kiryaho naguma ni saving ando kuna nkundu funanka chance nazo erevo ebintu bigumene bikora kwera nibimpwera so ko twaje kumchebeza twashanga bwire shukari twamuteka mbazi mwene sente zanje ezina ben savingere amerwa byona uvukosa kugira ngo nkansigize yibanja abunka bakabine kubanza baruna nakasente nguko ahikara ashira abantu kwakanga hi bimwe naza kampanye ebza byane mone kumuro ko erevo rero bana ngwana bici kuba kugambira nkecho ugura wayo hamasuku yego nkadanto bampumuruka kwa kashatu otkunga niza kuzayo ninkora ki nishoma niciriza ahibabonire mutwaro nkaga natema naza kampani hebza mbyanje hati ekibuzo cyaba perusi erevo yakushomera kahi naja ntinyo wesente za shopping nzine wow timwe no buzine imwe mugende mushaba umwanya nyonze yenshome ruhanga fizi naza gukora ki kuzuronda nyona hata no bunde maze sine ya mukaga yes fizi nindeba teruho kunkanyonyi namasuko nyinamasuko no kushoma cyo kureba wazanka hi washomera hi mwenaho nija brother wanda kaine mwana ya hacu noni bamutunjire Moses yagira tomwana reka tumushabira umwanya Junani Girls wow naja ntiwo chikuru bana ishomero ki ndiwo horande none ndazenga kora ki kashoma bana mu mereke gumana mugaya amashomero utahura mu Girls otunyoti kuza musingo singo ine birungi byayo na mixe ine birungi byayo nayo yakabe hari yaki hari yakarungi niceza nazayo nashoma kandi hataho fizi mwene mukama yarugaye hataho yargaye yego mwene agamente nkine nabende kiro mucyaro mwene ba brothers banje na ba sisters banje kuba yabatero ko warete 5 warete 2 warete 10 haje cyabura mutera mama mukantatu mama no manya tengwene mpunukana nkiwe juguse jiguze ozinsindikire hati ba brother banje bargaho ndetse mwansindikire tengatero mukaba baguze kintu twananga yego mwene mwana mwegerera amagezi yego nicyo nkubahabura akana jango cyo project tinda kitireho yego tinda kinabe ni kuyamba hakushoma ki hakushoma kwanje bija bityo hataho no kwiza nkasima chaplain Junani Girls Reverend Ronald Karegeya nkasima na staff Junani Girls of course interwe Madamu Grace Ndagire abo kubaka nkwata munonga mukono yagumana nkiriza ningumu mukirasi ninshoma no fizi yabire tarho nango bwiro bwinji ngaruka nsima ruhanga munonga aho kugira ngo akarabera mu ry'abantu yabiro mu ry'abantu bagumana bampamya Madam Grace ahori mukama kumpero mugisha na Reverend Ronald Karegeya Junani Girls na staff yanyu mwena nimbasima ntine bugacuro mukama bampero mugisha aho kuba mumberireho erevo yanje aho kuba fizi yanje ko yene betashashwe nkamuherwe tamu mweno nkata haga fize hwiriyo niteka konka nazo mu office nagamba nabo mweno mazima yagumana nchiza Madam tweheyo mwena hori ni kusima
ninkusima ntine bugarchiro yampereza platform ya debate n'aba deep club president ninsima hanga bwecho Ruhanga yaguma nantukorera ebyembabazi nangwa ngaruka nsima right reverend associate professor Dr. Fred Sheldon Mesugwa na mama Dr. Alice Mesugwa ahabwa ekibatireho tournament ya buri mwaka ya bishops debate tournament nimbasima mnonga tine bugacha bukwa mukampeza platform yo kwereka talanta yanje namwe no mwaje wa program ninyenyine medal ya 2022 the best overall speaker wa antumwe bugaro the best overall speaker. Yes. Yes. Watch tojo. Nyaga. Abanyanga to. Mani sima hanga gwecho. Kama yini mbabazi. Noma gwecho nagumanya nyantu hanga naguma nankoje byo kutanga. Mwenu pantomwe. Numechigambo kama yebare. Ko kuna nakugambi. Kushanga no kunde chintu. I know. Mwenu kuna chiro mushomero tuno girls. Nashanga bete ine nkokwerieti. Kubura mukachi. Urushungu shoka ruiha Kampala. Hata naja tumwenu. Orungo nihire Kampala. Wende kanta tukamanya. Naronda abana banje. Naronda ba friends banje. Yes. Kirabu twagiteka mamani. Ngaruka nsima staff PTA na board ya Chinoni Girls bateka mesente. Ngaruka nsima ko nasimire Sheldon Mesugwa bishop wa Ankole Diocese abufuteka hejo tournament aho kuba itwabinje katugura mishu. Twagenda ninjika omwaka ogwe 2022 tournament keri Mbara High School. Mwene ngakasima hanga twine na medal yo kujango tukaza on finals with Mbara High School Chinoni Girls. So Ruhanga yaguma nakora atebyembabazi nakora atebyembabazi. Mwene Ruhanga naguma natwereka birungi. Finally was senior 6. Nazo senior 6. Combination of senior 5 6. Mwenu ninja nakora mathematics, entrepreneurship na agriculture, stroke ICT ninge chwakweta computer. Nakora kubara mia. So mwenu bantu mwe. Abana bakubasa kuzumu erevu. Kuja mnaba kubasa akwa twena ninyi namasikungu tubasa bwarahanga muze yomushome kandi abantu abinji nibaza kumana bakudiscouraging iyo mwana uryokwe erevote kubasika erevo is this but people have passed abantu bajire mbahika so najya tumwenu ruhanga combination ejinyoni yonkora chi niyonkwenda yes dero abantu mwete byangwe imwe abana baryokwe muri humuro senior 5 senior 6 echin kubasa kubagambira erevo nende chibakweta teamwork no matter the combination of one history obane nende chibakweta teamwork kushoma hamwe kandi tichikwenda ngo jirite mawori yo mu erevo aho kubachi no hakuba mu erevo no hakuba mu primary aho kubachi echimise zusa kumanya tinkora chi tinkuchimanya echikumasa tena ntwana chi ntwana magezi so erevo bwiyo bwinji ni nyanti mugume mugire teamwork aho kugira teamwork buzima buri kimunyo ndecho na chibasika mwena hamuheru wagishitamira twagishitamira yes mwenu obwe bwinji USCE yes Ruhanga yaguma natukora atebyembabazi twakora team as Chinoni Girls science na arts class twashoma hamwe twimukaza preps yes bantu monyonga kasima batchas banje bakatereza mani teacher tumukunde Jonathan teacher wanje wa math na teacher Mesugwa Michael na himwe mukama wa Mpero mugisha na teacher Caroline amashumiso kubara ngareka nsima teacher Murangera Christopher na teacher Kakuru Enoka abayemba shumisa entrepreneurship ngareka nsima teacher Oinache Luke James oyana shumisa agriculture na teacher Mbabazi Norida nimba sima ntine bwanche ahubwo ba teachers banjaho bamberireho bagumana bampamya yes noza kuchikora akiri katwata mweno aha muheru senior 6 wachikora musingai wachikorota kunabinga yo karma hwero yes Ruhanga yaja tumbweni peru sechokuwa no shaba hatumbweni tindakwenye noza kwereze ezira kuteka ho kwenda amasomo
kumanya inchekinga ruhanga byakwangana ntumwenu ruhanga nyonka kora teko mukona abamakinje kansa kinge bizamwe zindi hendo zanje yego kuza kwihayo nashanga ine points 15. wow nashanga 15 points ware mwayo buntu butano gonka my god mwishogwe ni wabiteka tekire my god uramukamo kwa kugabirira abana be abo kumwisuka ebyo byona kingamba abana baryo kuruhanga ubwo amina rango bwo kureba tayine rishori cyo munonga ndakwasa kure cyo kwenda ka tayine rishori rango kugira ngo ri yawe noza kuzanka hiyo mukashonda rango ka kureba cyo kwenda nacho kweza amina yes mkama simu mnonga habwa Peruth n'abazire bawe Dalet no gwagabe yatwirwe ko kamukama anamureba kandi amwineyo yes na nabwo umusire wawe kandi woine n'aba brothers and sisters n'ababa kuberireho n'abantu bona bakwerire umwana w'Isire akaferwa umusire wawe namukwataho munongo mbyo kushoma ko nka finale abo kwiceza mukama akamanye cyari finale akabasakura 15 points asiniya ya mukaga mwenu shi niwo wayebembira ishomero shi abandi shi hina babebembire nabo mwenu kandi cyo twatwukwikaho urahanga muhezo gundo mwanya umurinye mwenu urahanga kinabendyaho nareba nbanterera mwenu Perusi niwo sinjere cyo nagabuzi wow mwena mwimse mkono yanyu ntugusimberahanga niwo sinjere cyo nagabuzi hazanyije kitata yangambye ati mwenu koreshemerwa munongo simba mazo koresha oshabe mwena ntumukama webare tabwanje ntabwo imbabazi kamasimu yes ubukize nibyebyo biruhanga kora abana baba kumukunda nibyebyo eka kwekesho ngo cyabwa kire kace rero nyakira amasumu rero nyakire messages ebyo byona nimbireba kandi wori ya tube 93.2 FM busoma wasacinga no banotureba otarukaho Come on.
wanje n'embabazi ekishongoro ekyo nanye ninshikunda munonga konka habwakire twabasa kugumisamu nindeebaho amasumu nindeebaho messages beitu ninja kubanzaho amasumu then nkundahise nyakireho na messages. Hello Revival Radio. Yes, hello. Amina noha Amos nakwakira kibale ndisho mu Rwampara. I no wambona. Ego mukama tokurango nakora ebyembabazi. Wamwitirize. Namwitirize mazima. Okamwitiriza washunwa. Sanajunwa mazima ngana akora. Washunwa risoba hate shaheji. Ngazunwa kare. Yo kwa kabiri. Yes, yabari mnonga. Kurabe video mazima munanga. Yabari mnonga. Abwakire ninyendo kuba nayacire sumu abenagamba ati najunwa. Abo kwamwe natebye kuza kubuzabuza. Mukama wamuhuriro kwa kukora. Narabiro mu bantu be akorera icyo rukwenda nembabaze hati we cyawetera wabo tashunwa mbwenu kandi noreba ngunzu sakuba twasharuka nabwo icyo ekanyakira bakwenda kushunwa. Hello Revival Radio. Amina nakushemerwa. Yes noha. Mushabi wa Kigarama Shema nakwakira. Ego. So yo wamwikirize. Kibari munonga nogenda nawe. Kama simwe umwishoboza ati ninjenda nawe ubuzima. Hello Revival Radio. Hello. Kama simwe nakwakira. Ela program. Noha. Ela brother Jonathan nakwakira. Brother Kenneth not Jonathan. Brother Kenneth. Ela program. Nebare mnonga Kenneth. Omishobora rero ubuzi. Ahamera angaje yakora. Yuweshkandi. Mena twokana yera sumus. Wayera. Namanya ngo umuntu kumuzana kuya mu kwangura. Amina yo bari mnonga ninyakira yo ndisho. Yes, hello Revival Radio. Hello. Yes. Yes, umunyashema. Nikaba nyuma kunda munonga nikatangana niwe. Ye bari mnonga busuma. Ndugizugura ni waza kagufine. Ego. Ukatama mwende kero kudra. Kunda kumanyinda kuishia pile. Ego muntu we. Huko kusoma ataga bisirika ata munuka cyangwa kina kuna ngo kujangwa kunde muntu yaba umusinya. Ubwo tubabwiye washaza mutariwe. Ego. Kati atemika munga umutse kuziwe. Yes. Akawura kukinjira. Yebari mnonga. Reka shome yo messages nka ishatu ina uyaja to good evening Madam Ruth. Zaburi 15 gukubanza cyandike Peruth. Zaburi 15 aho gukubanza abakwesiga mukama bari inkorosho sayuni utari kubasa kutengesubwa kureka urutura ruhamere ebiro byona. Sister Peruth, continue to trust God. And Benson, manager gas energy petrol station Rubaya branch. Yabari mnonga message ejo nungi kanu byaja tumazuma. Those words have touched me. Word from Muzira Chanjenyi Kachindo Shema Bambe. Yabari mnonga kanu byaja tumkama nomwesugwa yataho nyingi nomwesugwa obushuruzi nubwetengwa busuma. Listening from Kagaga Church of Uganda Nyaka Yosho Parish Bambi. Kado na weya ja Hero Ruth, thanks for the program. I thank God for the life of Peruth. May God bless you so much and keep making ways for you.
Miriam H. Onesimus from Kachwamba Mavira Rwanyamahembe Kashari Bambi. Yes. We are Jatul H. Pius the Great. The Great Ogunoshemeza. Jati and Luga Karienshe Rwanyamahembe Kashari. I'm listening. Mwari mnonga. Messages ni nyingi tinda sese. Masumanu msakunchiza na kwata honche. Ogunajat, thanks for that program. Thanks for that great testimony, our beloved visitor. Indeed, it has really touched my life. My God bless you. This is Ruth Msimenta. This is my name from Nyakatugunda Ndrisha Rampara Bambe. My name. Thanks for that great message. Kanona Jati. Praise God and Ruth now this time when praise God that nasim abishemwe aba gushurusu bwabo. Yes, kano byaja hello Madam Ruth yebari program Peruth na bamuhurire busuma. Yes, akorane byetangasa busuma amukasande Doreen omunitendero nibitangaza ninga nibitangaza. We are just thanks for the powerful testimony. This is Mwishka Stewart from Rentuha Chigarama Shema and a student at Ntungua High School. Yes, even in Nongabzuma, good evening. The program is very interesting. Kando Najagati, Mugasho George, Yajat Hero and Ruth Weber Hilza, Atumkama Kumucha, Nyowena Simo Jurzi, Wempangare Peruth, amazing BSU. Akora nibitangaza ekikuru nokuguma nashaba kandi na yesiga mukama na wakabona kukorebye oguno mugasho George owakinone Rampara St. Peter Kagonji Church of Uganda. Mwebali unajatu Ruth mukama simwe amrita bwoma kitagata shema atunibaska waboine Yesu. My God, obushozo nobwinje munonga rikanga tyenkwate yamasumu nindeba nabono batera. Hello Revival Radio. Yes, hello. Mukama simu. Asimu mshuni. Nabanyetana mugabera nyarukungu Rugando Rwampara. Yebali mnongo munyarwampara. Mazmuzuru zogo nabuhura bw'umwana go kana yagire no mwana kinanigaru sinabamwetana tangaza ana aheze no. Yes. Yebali. Wewe kusoma? Yes. Okay. Yebali mama owanda zemuke mfakazi. Yes, basoma. Wedimse tuwakinanigaru sinimsima mnonga na koranki rajen kwe mkola korejiru. Yebali mnonga. Yebali mnonga kutere sumubambe. Yes, hello Revival Radio. Madam Rusi wanji mwebale program kama yebale kurinda niwe obuzuruza nabuhurra yego mwebale yebale mnonga okwenchuza Ruhanga Ruhanga nakora. Yes, Ruhanga nakorebye ngenyo nahurra kandi nagaruka mu mbabazi. Amina. Amina. Kale Yebali mnonga kugaruka mu mbabazi iwe cyawe no kumumwesigere kandi ukahikana abahereza bawe nibisha kuza busuma nibisha kugumizamu no kunda mukama katugire tuto Are you tired of flipping through your channels, searching for a family-friendly show? Look no further than Church of Uganda Family TV, Uganda's leading family-focused television. Our lineup features programs the whole family can watch together, from heartwarming spiritual awakening to live enriching programs and a variety of entertaining content. At Church of Uganda Family TV, we believe in providing content that you can trust. You can rest assured that all of our programs are family-friendly and appropriate for all ages. So gather your loved ones and tune into Church of Uganda Family TV on DSTV channel 375, Star Times channel 282, GoTV and free to air. Download the Church of Uganda Family TV app on Play Store and watch from anywhere in the world. Church of Uganda Family TV, enriching lives. Chikora cheche na mashamu nila shiri tukutambra. Kweli shabile tukwenda kumarona chikora chiba.
Muzei echota arikumanya millennium sako 2012 ukumugwe chumbuja ngabe no mukono manya millennium sako 2012 itajirya y'irukuru Regard Church Community Center Umurumba City ahashungirira Total Fuel Station kandi binyaga n'amataji Mukarugaga Chimoni Ibanda Kawiyunda Mberama Bishop Stuart Omunda kandi Nontinda umuri Kampala hari na Kawa Stage imala Kampala ebyanye byaterera kandi bina accounts nka group accounts main accounts institutional accounts manya abangiriye Sako 2012 n'ubuhereza bwa loans izo kubasa kutunga handi hona kandi bakakuhereza sento mubwire nkachapa loans business loans agriculture loans boda loans salary loans n'izindi nyinshi munonga nyaburawi rekuka ugira uko wahurwaho umuntu n'uruka yawe kandi abangiriye Sako 2012 binuhereza bwa Sako aho uri gukora isisumu yawe ukubika sente kandi no kuzihayo account yawe aho kuborohona kandi no kwishyura mu Sako 2012 ibipira sumezi mutu mushanje muti biri 11 abamwenda kinini umushanje ninya mutu mushanje muti 5 19 atanisha tu 03 nibarawe irahuka utumuhereza uri kukibugundi ahameranye Sako 2012 Millennium Sako Unity for Development. Iyi program urugendo rw'umugara yobare yuwagumanitwe akire kajina kirukanga bitu ni kusima mnonga numusa kusasara messages ni nyinja tingazizayo na masomo menji bitu rekanga ruche mbagarure mbaheze Perth dero abase kugira nawo kuyahendera program bitu Perth tukusima yobare mnonga reka kugarura kasindaro nyo ebinkuhendera ningamba echo kubanza eminyeto okutina ruhanga. God should be the first in everything you do. Ruhanga sheme kubariwe ari umuntu wo kubanza omuri buri kimwe cyo gukora. Then ekindi okatina bazira then ekindi kwaba bari mu mashomero mushoma munonga mutema mani kandi mukonde batichazi banyu ahimo kufune bizubu mubuze ebizubu ya fees wakirera abantu bako bari mu management nibabasa kukuritiza then abazira baryokwe mwegesa abana banyu kutina ruhanga kandi bakaguma omuhando gurugo ekindi mubashomese uboyineho obatoyineho mugezeho mwehanja go kumurabase akasente kacakoyine niyo mwana kuba afite ko mushomeri bakutekamo utakari nyoma habo kuba ruhanga naba ayine cyakuba kuhire abo ko kuzo mu ishomero either kigari yo kutwara amara ningo katwara gold konka mu ishomero yo nebyo mu Uganda yine cyo kubasa gukora cyo kubano yetenga so nibyo nkene ni pabura bazire kandi ni mabana learn how to save vacation nkeje umwana ryokwe nibakozesa kuba kosa bakushashira umushara gutahi learn how to save for example I started